Slava koju mi Srbi slavimo je izvorno bilo slavljenje rodonačelnika roda. Tako je, na primjer, neki Šćepanović Boško bio rodonačelnik Boškovića i slavili smo Boška svi koji smo njegova grana. A onda su nam hrišćani nametnuli da ispred slava stavimo naziv krsna i da slavimo nekog njihovog lika, te ne slavimo više Boška, nego Svetog Luku. Luka je bio Srbin, pa to i nije toliko strašno, ali su mnogim nametnuli razne likove koji nijesu dio naše srpske istorije, niti događaja vezanih za nas. Tu se krije korijen zašto su neki Srbi skloni da prihvate stranog vladara i da mu služe. Kada možeš slaviti stranca kojeg ti je crkva nametnula, lakše ćeš prihvatiti i stranog svjetovnog vladara. Boško je u stvari prvobitno bio Božko, Božije dijete, vjerovatno nadimak od imena Božiji dar, to jest Božidar. Zahvaljujući pravilu jednačenja suglasnika po zvučnosti, mi smo se odrodili od svog jezika i za mnoge riječi zaboravili njihov pravi smisao. Zato možete primijetiti da u mojim videovima se ja ne držim tog pravila.